Smatramo da možemo snažno da pokrenemo zemlju samo ako milioni ljudi dobiju priliku da donesu odluke. Moglo se čuti od predstavnika nove političke organizacije Zajedno za Srbiju, čiji je inicijativni odbor formiran i u našem gradu. Ono za što će se prvenstveno ovaj odbor zalagati jeste decentralizacija države, jer ne žele da sve bude skoncentrisano na Beograd i Vojvodinu. Samouprava, solidarnost, Evropa, to su tri principa. To su tri stuba politike Zajedno za Srbiju. Potpuno sam uveren i o tome je gospodin Đidić govorio da ukoliko milioni ljudi ne dođu u priliku da odlučuju o stvarima koje su im u životu neposredno bitne i važne, da mi nećemo moći da reformišemo svoju državu, da nećemo moći da dođemo do boljeg života. Predlažemo da se izvrši promjena Ustava, da se omogući da ovaj deo Srbije dobije svoju skupštinu, svoju vladu i svoj budžet. Dakle, to je ono što je osnov, a posle toga ćemo ići dalje, jer mi mislimo da milioni ljudi moraju da upravljaju, da ne može da upravljaju samo izabrani predstavnici u njihovo ime, a to znači da i budžeti, da hoćemo da se formiraju budžeti mesnih zajednica, da mesne zajednice imaju svoj novac kojim raspolažu, odnosno ljudi koji žive u tim mesnim zajednicama najbolje znaju šta je prioritet. Do sada je u Srbiji formirano oko 70 inicijativnih odbora Zajedno za Srbiju, među kojima je i ovaj odbor u Kraljevu, a cilj je da uskoro bude obuhvaćen i ceo Raški okrug. Želim da kažem da sam se ja opredelio na ovaj korak iz tog razloga što smatram da se treba izvršiti decentralizacija Srbije, da je program dobar, da smo mi u prethodnom periodu dosta dobro sarađivali, da smo puno tehničkih problema rešili, pogotovo sa državnim sekretarom, ono što je vezano za upravu prihoda, što je vezano za carinu, što je vezano za međunarodni transport, drumski i putnički transport. Uglavnom smo radili tehničke probleme i mislim da treba da nastavimo i dalje da radimo. Zajedno za Srbiju funkcioniše kao politička organizacija i kao poslanički klub u Narodnoj skupštini Srbije ima 7 poslanika. Postupak formalne registracije kao političke stranke nalazi se u završnoj fazi, a njegovo okončanje planirano je na jesen.